Kinong Pynroi bat nong Hikai jengki artli ki skul ke Sarkar India Navodaya Vidyalaya Samiti NVS bat ke Kendriya Vidyalaya Sangathan KVS kilakren ha kinong thok kubor halor ke jingmentoi jengka National Education Policy NEP-2020. Ke Sarkar India kala rakhi ke sinem balai jengka jingpentre kam ye ke NEP-2020 ha ki jaka ke lingkari India. The Kawai Kajingmut Kinongkren Hakani Kajingalang ki Bakantup yu Aditya Prakash Singh, Deputy Commissioner NVS Shillong, Mon Bahadur Chetri, Principal KV Upper Shillong, Shri K. Ramesh, Vice Principal ka KV Happy Valley, BD Ramteke, Assistant Commissioner NVS, Regional Office Shillong, Bat ka Nilam Sharma, Principal JNV East Khasi Hills, Kilamanjur Bat Kubur Baka NEP 2020, Kawanra Yeki Rukom Hikai Bathamai, Bat ka Ai Kijingtip ki Pynroi ye ki khna na do ka Pyrkhat ka Jingtip ye ka Saian ki Jingkhen Jingtia bat ka Pelong ru ye ki badon ka Jingket Kle na ka benta ka Lawai ki bakren ha ka ni ka Jingelang ki la kubur ba ka NEP 2020 ka ai Jing Hikai bat Jingtip Papura ye khna na lor ka Jing start kot ye ka Jing start Mariang ka baker ha saudong saukun jongki Kilaong baki NEP 2020 ka Pynkre ye ki khna skul ban not bantur syakalawai jong ka spa senem bathamai